wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wa Komori, njunda wa harimwe masuwa yomane ngani mnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia ye makatianu si hundre nafasi inu sila wahazi ni wanabasa tsionokanga njonione mzee wahango mtukufu Abdurrahmani Weu alias Weu. Tsunde nafasi inu ni birebanu hahebanu ni jeni mwone msom kaza mbaza masuala haruma ihawa ibirawo harimwetsi ya hatu harimwe siasa ibirawo makatianu ndongo tsatsi mparsabanu hahebana abasabasa inu njeni mwone banu bizona hamba ni mpoze mbaza masuala. Mzee wangu mtukufu Abdurrahmani, assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Zadani tujo jibiwa kautso nika salama wanruwa jogu warudungo bana basa nani wajoka rudunga banu urunika salama. Mzee wangu mtukufu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Ewa, mzee wangu mtukufu Abdurrahman, ikishandana kanzari ni rijue harimwe hawe biro warmwe tiatwe makatianu de le suala ya he arrestation ya he l'ancien ministre de l'intérieur Mohamed Daoud alias Kiki huo nondo ka haretewa ngasina 3 jours banu yengo noje le suala lino haretwa hahe sanwa anwenjo wandoholo position wa jusiza ti haki bandu wa hao tidonti pia bandu wa hao ti haka baretewa e parti ya hahe parti orange walo Komori nalo hunu Faransa wa jusiza ukaya ha sekrestewa ka c'est injuste ti haki heli ya rengwa wanwenjo wambole suala lino ilonde suala le makatianu donc e point de vue haho yengo nojile suala lino est-ce que haretewa ila haki areto helila au ti haki e hafanyaje emana kareto zabarindi Mohamed Daoud. Naam, kwezi watukufu mwanama Hasani tijibiwa suala hilo wanusalo akailo suala hilo panda mwana hakuwa ku ewa sha afikore karoshida li to lo tipia ba exactement akaya Mohamed Daoud c'est nom d'état. Hamadi Wazaba Yavo, ancien ministre de l'Intérieur. Wodo mnofu wa serikali ya hatu. Exactement. Rangu de mida ile hata leo. Kajatimize pas ena rangu ya lawa harumezi. Mohamed Daoud mdikao rupia ujuoka c'est quelqu'un de spécial. Ouais. Harumazi hazi za husu et intérieur. Hususan zerungu za husu utsaha mashawiri ya he sécurité hensi hatu. C'est quelqu'un qui a travaillé très bien. Hafanya hazi d'une façon kao mashallah sisi kama mahiri kao jibiwa. Hakai hazi yehu juanro. Mashallah. Nane namna ka maîtrise. Et jeunesse hensi ikanjema na sécurité hakahuifanya. Exactement, ouais, exactement. Sha ambosi hatalone nzia bahabwe saroha. Hadiwa za kabanu yanuma juma ya mjia na ulawa. Exactement. Hadiwa za kaya heni zirende hawa baha huhusu ensi hatu huhusu esekute ensi hatu suivi ya heze mipango kaundo ya ifanya au ya preparewa yani kwa ya kahifanya Natema hadiwa za mfikiri ndo banu mfikiri wafikiri hadiwa za halafu ngwanzo ya rengela zilanurika ondo akaujua akauzifanya ya kebanu ya kemo nzaliazi control exactement ikao malgré mimi kamtabiho akaya hata yeye ngujuo kaya sécurité hensi c'est important exactement na hiyo ka sécurité kao ya inji hai ikauvira harma yeye yeye muyaka udoka kamili gabo wanadamu harma mwanadamu kawa pangiwa wakaushira wedunga uwandu wakao rikawa subsoni au serikali njo wa subsoni kwa fanya bitikozo da bêtise abula vi make wandu wado tunda wandu kao do alo opposition rikawa tukaza fanya hila rikawa tukaza mbendrabo rikawa tukaza renseignement wandu wao pangosi hiyo exactement yo zunguza zikao zote inutile
hizo ngo za haki yo sharia bo haswa wandu wadotunda yetsi adotunda he yabo wa meneso wandu wala kanga bo menasi wandu watundao wajewa bahera sema uharumai ila hazika ndo yabaha ya remplacewa ne mwananya Fakhreddine donc leo amshangawa halis mimi personnellement zilishangaza songs ngono ukaya leo Daudu hauro daraja ukaya ngozo ya tunde zila kaundo zakafanywa makatala abaya l'opposition zifanyiwa na wende azihantiwa nizengo hizo zinji hazipanga ye mwenyi zinji hapangiwa hanikiwa hadiwa za waja ukaya woi Fakhreddine oui ndi hazahe c'était militaire spécialiste en sécurité alafu leo harengezi la juhudi zake yazifanya bala asanganizo yeye yajuao hasitanzia nungu zifanywa alafu leo bahe agenda yafanya divulgation helila ila non ila sharia ikaharetewa c'est normal na kaujua na hizo ngozo nguzijua ka c'est normal katika lazima nje harman kwa lazila hatomiso yafanya divulgation usimtende anje harman la wandu yarenge mzima ende afunge katika au hakaumjua onemri woya kabega amakestre woimri omjuao hazila nguijua kayofanyiliwa balaka bataka ndo yaka ya sharia donc ukayeye ngozo yake ministre de l'intérieur yafanya adunge sharia yaruya ke kati ministre de l'intérieur ajia contre sharia ata contre wewe donc abeni mrika wani Muhammad Daud harmaze ngozimu ngujuo kaya mungupomaha nana yeye izo yafanya hapo mwa hapama arenge mrota jadarenge zumuza ha he telefoni ordinateur ya zirenge ya zikonfiske yokolio zo risa harma yeye zengozi yazifanya zinu zo risa lazima mahakama ya mwishilie na ngujuo kayo de sharia kada ujuo wakao lo nani rekada yeye persona ngujuo kaya zengozi fanya c'est exactement kazirendwa sharia lazima shirumishia na baru sharia chujokashi au shikashema shikabana kabati ilo na sharia kikabaka waru ibiria sharia nsho haini silo na sharia lazima baki waru wenzavu wabiru sharia shira sijo shtahilo yo no bala honti pia donc abole o sisi ngasikite hao akamruhama Daudu hanji harma ndugu za delegation namni yafanya zo contre sharia katika hakaushi tianziani akaushi accepte kaushidunga ngujuo kayo yo haki harumati halafu ajanja haruma donc ngi obligé arrêter wa yon c'est vraiment la prison ils ont dit exactement ils ont dit ya kafanya saka ya ka azali ya hanti wanru wa he renseignement ma police au ma gendarme wado surveiller presque hawajua ima opposa gwelewa ndio makali gerlali ndungu linuli kapa nuti zanja leona banu kama ronto no kaza non zohumbrisa zerugazifanya ma Daudu zohumbrisa kamjuka c'est un homme d'état c'est un homme de conviction chaya zirisa zalevo na hoarete wahe c'est normal ngujuka c'est normal exactement mais dernière question harmoya affaire ya Mohamed Daoud kanza jouer parce que rionondro yensu Mamadou yakanza yafungwa ronoka ye parti PDC hau garjamba surtout ni le bavu ya Mahame harmonji mtukufu wa Mbeni wa Mbeni wa winji sutudo shababi wa Simoroni ntu yakahukumlwa Mamadou wasiho wendo abati haki ti haki zundo Mamadou kayafungwa Mamadou ruono hende haka esaiyo hatulwa en résidence surveillée hahi ikoni yafanya ngozo yasifanya kiki toujours l'équipe à kiki Cheikh wana zoni je mzee wangu mtukufu Yohana zoni je tikanzani juwe kichabo juza yakao chez le procureur karchona wandu wa parti orange wanashama wa parti orange wa jua wahenda hamali za Mamadou esaruono wandu wa jua wende wambeni wende e parti PDC wende ezahundra kiki karjona wandu wahenda karjona e parti orange wahenda karjona mji mtukufu wa Moroni wahenda sharishi harmaze media wandu wa parti orange wazamba wondokaya sikartwanza baya sikartwanza hila donc nganono kaya evanu kiki katsina wandu katsina wandu ata wandu watsuhenda wandu amwinilia ukaya nono tijau kikige na wandu Daudu ngena wandu shawandu wao yemana ratsuwa una juza bako juzi ratsuwa unenri juzi ratsuwa wenda Moroni yabo yakahozoma gubani wenda wambatija wema neri sawana hiyo na hambia balaba abo waele waraha na kiki waele sharia sharia lazima utundwa
hakanga opposé si basi l'autre kanga opposé il fait beaucoup de choses. Ouais. On la wata inde mangai ho inde wajahulu pia zula la kaustaki. Ouais. Na ngojoka sharia harumati ike sharia shifanyiwa haruma vote e droit ya vote e ka wandu walo haruma e daraja ya juu wanaomba wa cour supreme wa valide vote abakabala sharia shikao njabu hari izunguzi chuo hala faro haka ndabo nzari na sewa rajamda li donc shawala wananya parti hahe abu staarabu rahana parce que on est sur kaya sharia la tumshirishie zino sala wakafanya jana abo lengo fikiri abo mwana nyo fakiridini ngusojodasa ndio waro hai au sharia shakomera ngusojodasa shurensi ndombe zonza na zonza donc abo au contraire abo kama ma féliciter wanju homji mroni nani parti hahe ukaya waone sa maturité OK on lewa kabo normalement haretewa pour des raisons za kweli juste voilà c'est ça kaide haki ya wala unakaide haki hai jana ufanya jao apo leo lazima ulione sheria yafanye jao kama na mriado ka apo yeye alingana na le president de watu ola akwe president watu ola siku ndo mahakama habari mahakama wazie ya rongo hizo yanzao razi président ndo Sambi l'ancien président Sambi oui il a voulu parler lui-même quand yani kiwa na wewe sharia lazima shirongo wamniko wakati lazima rongo kaka mjani kesha na ruwa baha hapo turuwa sena tunarungwa sena la madhara mahu ya la madhara ila ngono soka kweli kabati angwanza rore sharia sharia ni sharia shandabu mastamam wanujao nyina ramu nyisila abo hizo abakaudiensi haya akaujide atake president de public kawo harwari sharia sharia donc abo ndizo wo yiwe Mohamed Dawud anzo afanya baha abaona ndo hai reka ndawo no politicien reka ndawo la wanduza he waone sema maturité yao ka lazima uheshimiwa parce que déjà bakuti ministre si ba woto ministre shahudula wanarongo ngondonizo exactement ouais voilà merci marhaba mzee wangu mtukufu Abdurrahman ngari njia wa haruma mnomfu wa he message wa he direct yinu lizahusu fundi Mohamed Kabir très bien Mohamed Kabir makatiano ngaronao ngasina besenga sina mwezi banu ngaronao kende mri atende harumaye daula ya hakinu daula ya nrabo yinu ngaronao kende mri atende ya makatiano urengoze decision rono sukwa jana kaya haparo wa nyaanya wa daula ya haki ukaya na mje rifanye marsha ya dimashino rifanye manifu ya marsha ya dimashino ronese tukifua hatu wa hao waonese tukifua hao kansike tuhenda ngabo dictature zentulakanizo tena hafanya message mbili za hundandaru ukaya azali dictateur handi soda azali yabo kaheni sarungwa kutokantie yedia azali sirika uziona karja mjibu rahanga rumo rangu jari mjibu sha mzee wangu mtukufu Abdurrahman Ngonoje lisuala linu la fundu watu Mohamed Kabir emakatiano izo yambao emakalumaziro yambao emakatiano maraba menji mwana Hassan hakaya fikurukanga ndangu osikora ndiso mona yarongoa sikana excitation ya kwanza ni unembaba hanjo parisa ni mwambie fundi ukaya fahamu nabo ngabantu baringo haba sije shizungu droit de réponse non je suis que droit de réponse à fundi parce que ola fundi amujo jawni ka droit de réponse abage lan mum ke fundi sawa nae que jenu que droit de réponse exactement shaizo la kajerma de kajeni meshelezizi akasisi relo shioni shasisi mafundi na yeye fundi par contre fundi wahe je suis désolé shafundi kao yo hufanya heze faida za hai donc le waharengele les tabia zahe ngonzo azirihe azala sumai c'est pas possible fundinge lazima ya fikiri fundinge lazima ya twalie fundinge lazima ya jue inamna mda kwamba ngoza kifundi fundi na jue hili mda kwa ujibalia kifundi hakafundi maana ya fundi wa arabu haba oli muallim c'est le kauli la kalmino umru walimisho yani mru dasoma yanzo ya somesi abungi lazima afanya khatar kudamba kaya muallim azozo kwili hasoma yamjo kaide likon ndo shioni ngujuwa ba milo mishaisho soro shakinyume la msomo hahe ngusomeso he faida ya hahe akaya leo kaja subuti jako ko hazamba yabo karia za rasmani hampara wodi wafanya hazima nzima yavotiwa ngujombeleka place d'accord
hazamba yemwini halafu ndo bano akautoe aya yokaya yemnafiki baya renga miadi yake timizi ya wale lejimwile kwa lazima ajilihezi zezo yeye fundi akala lazima hezele jimbo ile kelo la hahe ukaide mrika wewe renga miadi yake timizi za alama kizo bana ngam msunja harwe politikira ambange yeye katimizi yeye wala hakambia zali de koye renga miadi yake timizi na yezo de alama za mnafiki okay alafu mwanzo nimuone se fundi ukaya fundi yemnafiki haku hakaindi hadanilo kaya haragele jimbo ilo khazal alhizazali na hadi wazo kaya yeye fundi shayo somesa he faida ya ya alama hindi ya alama do kaya henna nashoni mtoa ya toi Mohamed Kabir yetomvunza mo hado mbili ihalani awodo harmo fundi sujarwe politiki do handelo kaya yehumvunza mo harumwa emrumshaha awi au hamvunza mo harumwe manaha au hambuhoria zo des tabia nraru zahana za fundi Mohamed Kabir fundi Mohamed Kabir yehuvunza mo wanazione hahe handrongo mbili au nraru ikakashambu hana pesa yehumbuhe mrumshaha au hambuhe mwana subhanallah bomba ngawe bomba ngondo foria bomba mara mzee wangu Abdurrahman hotukufu ngondo tro yabo zango hizo vraiment ngawena umesema kumureo ni ngumushiria wajoweza hai kwa depro mambia leo kaujari mambia habo yesa yatowe mafu ya haya ndari oneseka ye mwema ngumenywa ndwa saya yasivunzemo kakajovunza boho kaho kevyali ya ho himrushao au bohe mwana nabo omnashona hai bomba marango ya hala amhuni no bomba vanunga nzuzo ngozi ni vraiment parce que tulilero yabo izo ngo zero so tabia mbisa za hizo upande wa politiki hadi wazakaya hanomewa marango baba marango armwe politique marango garjo armwe politique sana nzuru jema kalwa kambaba baada ya maziro bomba est-ce que ngawena bajtihada ukakweli zango hizo parce que yo nziro ekafundi Mohamed Kabir harejeiba ndo dahera zango zinajari pare ya sone hitina d'accord yabo kakabiri zango bantu ngamumkazo ndabo na tenge hitima awaje banu harma zerezo zina heya mbyuka Abdurrahman kazandabo bake wanrwa sawa zishi abo akango no bana katsilan bati kabla mkatsibi wana mzee wangu tsuja bana ikawo ude mjomba wa hemru mshamlola de mrumshe wa fundi Kabir mlola okay mjomba wa fundi Kabir mlola kabla de bakeba d'accord par rapport à chez la Paris chef rendez-vous jebano il y a jakebano ya stishani sasa mwanzo mwezinwa okay wode mndu asubuti ya lola mrumshi okay d'accord ya kan mrumshi huo ya kanaye ye ya kana hotel ya donze inviter mrumshi et l'hôtel et dia mone hotel subhanallah uskanzo ya mrumshi wa hadisi au wale kana je sais pas ya haza emu inviter yeye shaika kaina udauni oui d'accord haini da hoya nje yasomesa kuda honiho yakosomesa hiyo ndo mala akafanya ngozo zonse pini na biaba nukaya ikatuvunza mrumo mwanzani wae sibude mwana kumvunzo mo hemrumsha haye au ngumvunzo mo hamali subhanallah ngozo hazifanya zonda d'accord yeli abidi abokwela yararu itendo yashite sho mze wona kan lazima jebanu udi ajotoa shitindo hisho okaya hareje komo biho ya lola mjini ya lola tabiambia kaza ifanya mjini hiyo harima ngungu hiyo ai bomba wala fundi Mohamed Kabir harima ngungu mjini hiyo yake dalo mala homba Salimani so bakaba Salimani ya ndahu ya Yetsandra hakalola panu hakalola mwana wa fundi wake fundi nuru ikawa baha ngonola fundi la baha lugosobe sabala awula ya lole mrumshe Kabir akamlola nazo pesa kahuja hatabia d'accord donc abo mimi kama tunamweleza kaya donc harimo gungu ho mjini hiyo harimo gungu mjini hunu ya lola asababu tabia yake akazifanya hiyo abo kama mtu nhosoka njaka ulinda kaya Kabir ujovano asubutia he harimo mikro adamba mrukao yetsi mwaminifu yemchafu na tsinada azaliswa ngudwa azaliswa mrumsha haya wadhulumu mwana haya mzaya wamdhulumu mali yabo ofundi wa hone abokoli mndu ari mwagungu tsena ari mwagungu tarafu toujours abokoli so bakaza ngozo ndaro ikasima pesa yabungu vunzo mo harumwe mwana umzaya de nimrikawe ham amini de nifundi kawo haina mnashoni wa hayam amini
mwema naye yeso mvunza muheze ngo zozo ndabo wa subhanallah ngiyabo leo abakawla zinu ya kaza wazaluka yetim aminifu ekatibizimiyani yabo timizimiyani mwana hai gwamutse na kaza le kalo rohitswa ngeba ya tudo rohitswa bahi bala hizo rohitswa hiyo lazima afikiri akai hakaho harwansi za kiarabu haono wanadamu ikao ndo zengoza wako zingare sharia namna wakokaya azala soma kado wa mru exact no exactement nakubali ndabeno harwansi tu sharia ngabo sharia kama na Adamu hafanya yengo chikono kaya mru ya ka prison ya leo prison hai ya kahinede ya abadabuki ya jaoka na we soroda wala swali kwa prison utawo prison hula paramudu kata kwa jaoka militaire na we soroda abakaenda waswali akaenda wa vitali ukaenda wa furize voilà haya leo wewe huparsi wa haruma nyumba ngo jivurizo ba leo ndi wahide abande za juzi mwanatu na bole nyumba yonge birwa ni watu yabo we perso ngo jolwa ya u donc avant de se kaya eki hatu na lewana ka wewe ufundika bio kuna bujoke na zitarafuzo tipia za dunia aliza kaka dunga nawe uzirenge mdumra jina exactement halafu leo ngwanzo ke leo unikwa place udi wa ambassade abaka mdo politique zenda udi wa ambassadeur ufanye zitarafuzo halafu ngo fikiruka ya leo azalia soni edaba ajarenge place unique nizo wafanya Arabie Saoudite boenda hiyo exactement ibana marangu baba izo wafanya Arabie Saoudite abaka ambassadeur hafanya ndongo niyo baba yafanya ndongo ndi très bien wakamba ambassade hakana ndongo zaona traffic sha ekodem ku dokaya wafanyi wajire de gajiri kumurila katila he Kenneth dahi Kenneth hao de Kenneth wawe de pepa ula resaidiwa zemadi harenge yarenga ndo kabiri harenge malila oui badabo abo yarenga bondu walinda ta kabati mkomria kajo kabalani kwa malila marango ewa mnikaze malindo Arabie Saoudite de Arabu okay halafu badabo kajaparo wa zengozila watu mwisho zengozi jazi julihaniha hakawala wenye wakaulinda bende response kaya boshamara habazi ngozaji kaja kajaona para na mujilo mala ozisala ebanu hai ashamuka jobe hamruwa oruho waje watu de bazi ngozo rakatezona okomoro wande peshi wandu wafanye records yeye hala hula hajahunu hala hajahunu la ya hajahabalie passport yahe habalia ne carte diplomatique yahe heve ambassade habaki hunu la ngudi makati wa tavir honde bana d'accord amarango babo marango rekekler yap harenge passeport ha have harmo ambassade habale ne carte ya ne carte ya harmo ambassade ya hatu ya Komori ya Komori ilo mfara ya kabi hazabarindi niyo bakatawa ndabo ya wanu wamkema pesa Arabie Saoudite wamkema wala kende watunde wajue mapesa bahebi hakatota wahulaja hunu la hajata tahuna hajata tahuna rege donc abo aminifu ngona ai no haba kaya no hazabala balokaya nguye niko aminifu ai natsena yo dega bomba baswafi bomba ekani kwa amana ekayili no hali ai oui yo dega miadi eketimizi no katimizi miadi no nani Bukiabo leo ni tukadani mnikeze. Ai bomba marango na swala ile ba bomba yo vraiment yo zo karje kajwa ka zenongo hizo. Le swala ile la he mapesa he Kenneth. Ibala perdi la ka toujours la ambassadeur hao. Ganzoni joue parce que mapesa yao hayafanya parce que karjazi shamba baba hanu bomba ngawusiri na zenongo zino mzaa. Ngawusiri na zenongo zino. Kama suivi mapesa yao. Bai laji kawusiri ngona jitihada ngona prove mzee wangu asubuti haroha hajabe he karte hahe passport hatawaja habaki hunu kaja projei yabo aminifu wao wambo wazaleti aminifu nguda yo kawe ni kwa amri ni kwa miadi wakitimizi azalie kitimizi yaho kitimizi lao yabo yaho vunza mwananyi homo da harbo fundi donc awo yeti droit de réponse parce que c'est fundi chaque kazan je mweshe lezize karama do shelizana do shelizana Mwenyezi Mungu ndamba mu Qur'ani yenguzijuo kaya ngeladimo mweshelizana bab mungu ni mwezana ngokuza duniani kweshelizana harma maumini yo wafai izongo zijuo tungu tukauja ni mweshelezize kaya yafahamu fundi nafahamu
atidorenga ze kudizahe ba mnumra jina exactement baba habomba minchuja bo hizo pia asidi hazikazaza liaswani parce que inge mui kadokume yeye hasomo shange na mui kadokume rana kolena la donc il faut faire attention urenga ngoro zinda jina utsonizo uzivase chotsele tabia zao kuzibaya urenge ndio zibahe mru donc wewe ndiye fundi kazani hobyo kandi hochelezo kaya fahamu kango toze aya za haho shatsi rejei harumwezo mbiwe kaudo wafanya kuzirenga urengamu renga zinda jina kutaparo rahitwa mfano abo wedo rahitwa zo zamba kwela undrabo sha kutaparo rahitwa voilà zambe ukaparo rahitwa shatsi rejei tabia mbi za haho kuzinika mru ho aminifu wa hokura utimu aminifu malahoni utimu aminifu mabani haho utimu aminifu onwa kubaluka wefundi aiwa abo yo message ya kabidika wandwanyana si wa hedaula ya haki wa alafu ndo nakatena ubala voilà nakatena ubala amboza ngozili na wamjue ewe ndo Mohamed Kabiru ndo Mohamed Kabiru hedelikoli hedeshioni Mohamed Kabiru itimu aminifu hata itimu aminifu ye mndu apeu mndu mrenda nayi mndu mvunza rumo bomba mvunza tarafu bomba justement zino ronawe makatianu ya tende ya idaula ya ndabo yinu tsengorgoze decision baba nabasa baba ni yeye katina objectif kana na nganjio harimo idaula ya ndabo yinu njia ni wa profite ni wa ni jaziona arafanya hazi na mpare na fanya hazi kangu jumnika plus ende kajamnika iyo ni eni aloni yo na mjuo kaza alika azali bahi nsuo na mrulo harmeti laba hajo tawalata yasubutia mdeke plus parce que ngu olupia ngo mjuo abadi mru tujua sikala jeka jua mimi ndaka jua shababa mimi haba ekomora uzishizo titio wasijua kaya Mohamed Kabir kajala adhimu yani kwa dhamana parce que yetim aminifu baba na rakajua qui est vraiment qui est oui ndo biko li Mohamed Kabir parce que wandwenda tuka humjua e makatsola bari monaro mazerezo atingo kansi da azali mpani hans nsube tankozo msomo hai kasomo sha msomo hai akasomesa pour le son intérêt à lui chakata kausomesa ha intérêt ya wanadamu akai hadani hajo aka fundi de maana fundi waboka mafundi wando wala adhimu warenge de placer he mitume donc kama mtume mzandabu kama mtume dovu zandumo kama mtume dovu handu mali kama mtume dovu hamdu mrumishi kama mtume dovu renda na yaharu mwana wa watu donc awe yeye kana ujukutia kaye fundi sio tukazo mbaye kashaka cha ngaze tabia za he mitume aba shorenga parce que ngiharma maso zero maso ya mavu aminifu mafu ya uredanai haruma wa kubaluka wehingi abo maso ya ngoma zero aba hojo dobira manari ngoro kabahika iri waje utsau haki ngwatsau haka ba utsau haki wanzwa liberensi abo kweli hamerite abana watende parce que wangu ababa ngwa bon ndo ndiko kabala onandra bwa manda shauti wanafika kwa dopira mbia unsujo benje forozoni forozishia zokwe kaba odo obwalo emapesa no hewano shaye yeye no aternikeleso ya aternikeleso basi tabia zake kajahala zani exactement ikakaja paroka president wa wanu habale wale azalie dubo wanu so yo problem yae kwa mkono kwa mrabo sheyo de heli mtoka una regele bila haya shezi rochina za hahe atiziba hazali yeni ya hanizo zo mavu aminifu okay shukran baba mzee wangu mtukufu Abdurrahman yabo ndile swala la tukanza rivenu leo ndile swala la fundi watu Mohamed Kabir donc abanga kazobana ba masuyari mebanu donc voilà ye ujo hambaje ye masuala ya haho radio timize message ino dernier message ya haho wajamba bano haramo message ino ritimize bano ba masuyo sare mebanu shukran yani izola johazai hada ndo hukusha marhaba ba le swala sonda lina fundi lino likali ntabisha hako wako sikazungu hamala lazima nilambe kati yao hira parisana donc mabiyongo mubusha marhaba ho wakati wa urenga wajari hadithi za ngozini isabili dukaya ni avertise wanadamu ikaungo wajoka hudunga mzee wala dingoni exactement wafahamu wajue mrurango ewe ndobi Mohamed Kabir fundi Mohamed Kabir fundi Mohamed Kabir wamjue ekili ezararu wala wananyanya kaundo ya wengaria bala wadoji wakaya
c'est pas infundi watu lazima mdunge hizo fanya même erreur hizo wafanya juzi erreur waifanya juzi usijefanya harama Mohamed Kabir ba mrutudoi exactement leo wale sile jokorika le sosis makomorien kadhalika kai ya mkensi Asmana Azali Asmana Azali tabia mbili za happy kama sasa Tanzania tabia ya Kabir ya exactement kajaporozisha Azali japorozisha hizo japorozisha tabia za Mohamed Kabir fundi kabati Tanzania ya parotushi Azali asula japorovunza mrumo harmadgo za reali kadhalika kaya ya rwari le mru le dahola hai au ya menye mru ya amalia hai no hai kajat Paulo fanya za lasman haina ndo kwajuka bazo tipia chatongo za malahoni no kajaporozisha hizo yeye ngenizo sena a 200% yabo mzee wangu Abdurrahman yabo mansona yabo yetifundi yabo yetifundi bano ushahidi ngo shelema au de kaza ngonzo ushahidi mwambie nujozisha ngozi na mwambie Kabiruka zo ushahidi ngo omwiso malgré la bufundi watu mzee watu msalimani kwa lazima kemina ibanu leo yakebanu laje ya jatemwanye voilà donc kanga sinata kamwambio amwavertisi ba kanga sinata amjorudi reje mina ngarjorudi reje ya jatemwanye jatemwanye parce que wongebo ani wonge mbaba hanuza ngoza fashia parce que wode mjomba wa hemdu msheya kamlola ngumjuo de A à Z yabonga rjo mtsa jatemwanye ya jatemwanye ngarjo mtsa ewa okay merci maraba menji merci ewa watukufu nga mwana ukanga si masihu banu donc avonga rikazwe message banu shamwishi ndro izo mzee wangu mtukufu banu mzee wangu Abdurrahman hazamba ndro ukaya fundi watu Mohamed Kabiri wala ngari mjuwao akomera na mumjuwe kazitabiambi za hahe yatizirihe azaliba za tabiamba loni izo kazitina azali kazitina azali hata donc hameta garde nywandu mlon nae makatiano kana mfanya tasio mtimike confiance ba wakam mumjuwe na mtende mumjuwe rangu ngemke nyina efundi huo parce que mwishazi twabiambi mzee wangu yazamba bano abasa yinu kaya ye mzee wangu azamba ndoka nge na stihada nge na ze preuve pia zo kamba banu nge responsable zo kamba banu kange tayari mzee Kabiri yenda asome hitima ye kamze wangu mkaza na bubani awashtaki kamkaza ndabu ukaya watukufu fundi Mohamed Kabir waiti mndwe mnikadwa mana ukamwishiandro kaya apare preza waheda ula ukaya hakanza fanya hazena ye president hazamba androkaya katsuhanza katsuhanza fanya hazena esa mnafiki kana joni kamru hazimnafiki donc izone maana ngeneheni hiyo ya lo contre azali yasuko kansi makatiano heni sasa kufanya message ye kansi ya mdeya ye mpanwe hansi ambezo yanzao donc watukufu izonze habari halafu na mweshele babala ngakalula shizungu la korongwanda ka on ne pas donner de confiance sans contrôle. Pas donner de confiance sans contrôle. Nyinyi wana nyasi na mweshele mkontrole mruo. Exactement. Donc je sabar batukufu ngarika zovani abo merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.